Kao učitelj često sam se susretala sa problemima vezanim za povezivanje pisanih slova kod dece. Evo sada ću pokušati vrlo kratko i jednostavno da objasnim na koji način je najbolje da prevaziđete taj problem. Ovdje ima nekoliko rečenica koje treba prepisati pisanim slovima. Ja ću odabrati jednu ili dve rečenice. Evo na primjer ovu, zato što se često pojavljuje problem kod slova V kada se povezuje. I odabrat ću recimo rečenicu ovu. Šta je najvažnije? Pa najvažnije je objasniti detetu da svako slovo treba da napiše u celosti. Znači svaki element slova mora biti ispoštovan da ne bi dolazilo do grešaka u povezivanju. Deca često stavljaju one kukice i gde treba i gde ne treba, a prilikom povezivanja slova i, š, m također često dolazi do problema. To ću isto objasniti na kraju ovog videa. Evo idemo redom. Jova i Vesna šetaju zo vrtom. Idemo. Znači svako slovo pišemo u celosti. J, O, V možemo vezivati na ovaj element slova O, a možemo krenuti i odozdo. Znači V, A, I, V, E, S, N, A, šetaju, naravno meni ovo ide dobro zato što već godinama to radim, ali kod dece dolazi često do razmišljanja o tome gde sad treba da stavim kukicu, šta da radim. Ako imate taj problem sa svojim detetom, onda možete vežbati na sljedeći način. Evo stigli smo do reči zo vrtom. Kažete detetu da napiše slovo celo, pa da napravi malu pauzicu. Pa napiše celo, pa napravi malu pauzu. Pa napiše celo slovo, pa opet pauza. I tako neće napraviti grešku. Evo kod slova V. Znači obavezno celo slovo, zato što se često to pretvori u nešto ovako kada oni vezuju slova. Znači V, R, T, O, M. I na kraju rečenice ide tačka. Znači kod slova V najčešće je ova greška, a kao što sam rekla malo pre, kod vezivanja slova I i Š, oni krenu i onda ne znaju koliko treba da naprave ovih pokreta. Zato im kažete sljedeće. Ajmo, napiši prvo I, Š, na primjer išao, I, Š, A, O. Susretala sam recimo i sljedeće vezivanje slova kod dece. I, M. Što naravno nije tačno. I, M. Ajmo i drugu rečenicu. Jova maše majmunima. Evo ovdje ćemo vidjeti to vezivanje slova I i M. Jova maše, naravno između M i A ne ide kukica. Ma, š, e, ma, j, m, u, n, i, između I i M ide M, A. Kao što vidite, svako ovo slovo kada bismo posmatrali pojedinačno, vidjeli bismo da je ono napisano u celosti. Ukoliko vam se dopao video, zapratite moj kanal, a sljedeći video će biti posvećen čitanju.